بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قال الله سبحانه وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. Mahuli mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala, mga anak apo na mo tiranan, yari na isab kita niyo hamasa kabiaksahan, hiatod na mo na isab maun pahadarat singkamu, mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala, in pangadjian bunga simpag iman, salta in bunga simpag iman, amuna in mga tao nagpanun di hababaw singgumi ini in piag-akaran nila, in piagbakayan nila, salta in piagtay manghuran nila, magsyukur pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Amuyad to mga tuwan iniabutan tani wa pangaddian, dari niya hari nato pa katukbal in pangaddian niya to, hingganap niya, tukbal na mo makamataod ang mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala. Halapan, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. In Allah subhanahu wa ta'ala biyaitaan kita niyo, salta impabaita, daing pahajaman at waring pahamasa, sin panagnaan manusia. In panagnaan manusia, amuna in Adam alaihissalam, iban sin asawa niya, iapo taniyo Hawa. Dahil dito kanila ruwa, timagna, aun pahati kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala, napahati sila hamasa nila, damikian sa taud-taud pahati sin Allah subhanahu wa ta'ala,
ha ummat hinapusan, ha pagnabi wan pagrasul, sin junjungan taniyo alaihi salatu wassalam. Impabaita kanila mga tuan, hambuuk da impagtuhan. Wa ilahukum ilahun wahid. In Tuhan sin sila nakauna, manusia, wala danapinda, Tuhan tunggal. Maha suci, maha tinggi, Allah subhanahu wa ta'ala. Sa taud-taud nabi, iwan sa taud-taud karasulan, piya mahalayak nila. Hatiap-tiap masa, iwan hatiap-tiap manusia. In Allah subhanahu wa ta'ala, tunggal da si hajat niya, tunggal da siya sifat niya, tunggal da siya hangan niya. Dengan sabiad to mga tuan, imbunga sim pag-iman hajaman na kauna. Iwan hajaman na to ini, wala da na pindayngan niya, bunga ra sim pag-iman. Mga kakasi, sinallahu subhanahu wa ta'ala, hisuhud taniyo, junjungon taniyo, panagpapanjari. Bang mayan makahampit kita niyo, sin pag-ianun bunga sin pag-iba. Hari kita niyo kalupasan, sinianug hara ka to taniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, sa lugay taniyo buhi. Umalup kita niyo pamahatot si mahatinggi, jukup-jukupan. In nararata niyo, iwan balawi-lawihan, inikabinta niyo, hati kuranta niyo. Daya sa biyadto mga tuan, yariin parman si mahasut si mahatinggi. Sa suratun Nahl, in parman niya ini, tadhkiratan liulil albab. Tazkirum bina'matillah. Pagpatumtum ka to taniw sin Tuhan, sinaon dirihilan niya ka to taniw. Di karausan sin mahadjana. Scientist nila, magpuna sila katantan. Maingat manusia, hakatilingkal sin dunya ini. Way makarihil. Biya sindirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila. Bat sabab, in silayan, ipun sadya sin Allah ta'ala, aon nagpapanjari kanila, tunggal, way sakutunia. Paman si mahasut si mahatinggi. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Karausan sin Allah Ta'ala yung katan. Uno-uno. Di ayat ini wetaan niya kita niyo, inggaus niya. Pia panjari kita niyo. Halawum pakandangan sin ina taniyo. Way pangingat taniyo uno-uno. Sa kawa, tunggal da mahasuci, mahatinggi makaingat. Piutang kita nurun halawum, pi kararim makin, sarayaw-rayaw utang.
Inhati sin sarayaw-rayaw bubutangan. Bukun kawasa sin tao. Bukun pagbaya sin tao. Pagbaya sin mahasut si mahatinggi. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna say'a. Miabot manin waktu. Kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ampan niya na piyagwa di nga lawom. Wayra pangingat. Tunggal na Allah subhanahu wa ta'ala maingat, iwan magbutang ingat. La ta'lamuna syai'a. Dahil nga sabab yadto mga tuan, patut. Kapatut sing kita niyo. Pa Allah subhanahu wa ta'ala, hipagsukul na to kaniya. Sabab, bukun kal na sin ina taniw, bukun kal na sin ama taniw, bukun kal na sin isiyo-siyo taong, sarawa, kal na sadya sin Allah subhanahu wa ta'ala, siya, inagdihil kato taniw, singkatan, dirihilan, amin subay hipanumtum kaniya, lari subay hipagsukur kaniya. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. Nikmat sa lagu-lagu. Piyapan jari katu tanyusin Allah Ta'ala. Nakawidda day nga katan piyapan jari. Amunain tu nasabot halawm sinayatin. Patumtum kato taniusin Allah Ta'ala. Innikmat sa lagu-lagu. Iyanughara niya kato taniu. Supaya mapakay taniu. Hipanumtum kaniya. Iwan hipagsukur kaniya. Hati ni ayaw sadya pakayon na to. Hipagsukur na to kato taniu. Way kapatut taniu magsukur pabaran taniu ibang patao. Sa kaing kakapatut, umbul hambuok patut hakatan kapatut. Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa sababian mga tuan, amo yan imbunga sin pag-iman, pagbagayan. Sin mano si hadunya ini. Tumtumunin na'mat sin Tuhan kaniya, ampan niya mapakay hipagsukur. Harap da pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bukun ipagsukul niya papagkahin niya. Bukun ipagsukul niya kaniya. Bukun. Sabab way raos niya magbayad kaniya. Way raos niya magtungbas kaniya. Way raos niya magtungbas papagkahin niya. Intara raos da Allah subhanahu wa ta'ala. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. Piya panjarihan kita niusin Allah Ta'ala pangdungog. Ing kahayop-hayop panahon pangdungog nila. Aunday sa pangita nila. Sarawa piyawidda sin Allah Ta'ala yung pangdungog si manusia. Ing kahayop-hayupan piya panjarihan sin Tuhan. Pangdungog ibang pangita. Kaya pagsuko nila pa Tuhan. Nagkasaddapan na sila. Nag-enjoy na sila. Sin pangdungog, sin pangita, dihil kanila sin Allah Ta'ala. Kaya pagsuko nila pa Tuhan. Saka mga Tuhan, kamatauran si manusia.
wala nakapagsukur patuhan. Wala niya na-enjoy yung pangdungog niya, yung pangita niya, pakabayaan sin Allah Ta'ala. Siya na-enjoy niya, pakabayaan niya. Hakabayaan sin syahwat niya. Hakabayaan sin napso niya. Ampain hayop. Wala kimibad. Napakay nila pakabayaan sin nagpapanjari kanila. Yan mga tuan. Waja'ala lakumus sam'a. Kaya panjarihan kita ni upang dungog. Hipanumtum taniw patuhan. Iban ni pagsuko na to patuhan. In kerungukan taniw. Dahil nga sa babian, in mga bariman, piun nila sa dendungukon nila. Amo sadya ing kabayaan sintuhan. Naunang pangdungog kabayaan sintuhan, ni panumtum kaniya. Lagi hipagsyukur kaniya. Waja'ala lakumus sam'a wal absar. Kaya panjarihan kita niyo sintuhan, pangita ibang pangdungog. Nikmat sa lago-lago mga tuan. Bunga sim pag-iman, pagbagayan, pagtaymanghuran. Ampa nila karungugan. Ampa nila kakitaan. In ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala, pakayun nila hipagsukuro kaniya. Patuhan. Buko ni pagsukuro niya kaniya. Ipon siya. Bukon. Sababihin siya, nararaak sin Allah ta'ala. Ang pasyapihati, waja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Ito mga tuan sa lagu-lagu. Pangdungog. Pangita, iwan pangatayan. Ni'mat siya lagu-lagu. Dan, hikaragpak mo, pagkabayaan sintuhan. Maksudi kadawhat mo sing kabayaan sintuhan dun kayo mo. Nauno yan. Waja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Supaya raman kamu di mag-arut, di mag-abbo. Sakawa, supaya raman. In ni'mat dihil kaniyo, pangdungog ibang pangita, la'allakum tashkurun, hikapagsukur niyo. Nagdara kamong paatan sa rayaw-rayaw into na sabutin ni. Manpaatun kasira. Kamumpaatan sa taud-taud. In pangdungog. In pangita. Iwan sin pangatayan. La'allakum tashkurun. Supaya kamuri makapagkupuro. Maita. Sababing pagkupur manglubo sing kataan karayawan. Mang-destroy sing karayawan. Karayawan hantara mo iban sintuhan mo. Karayawan mo hantara sin pagkahimo.
apabila intu nasabbuti ni kiasuran sing kakupol misan pa yung pangatud mo wala nalarak. Misan pa yung pangatud mo marayaw. Sakawa, habay ta sin sara. Habay ta sin nagpapanjari kay mo. Ayaw pari larak kinasal da larak. Misanin wala na larak. Samantara yaw nahatay mong kakupuro. Samantara yaon na naghula na yung kakupur, halawm sin atay mo, halawm sin pangdungog mo, halawm sin pangita mo. Larak tuan. Hangkan ayaw kita numay-numino. Wayroon jatuhinan. Sabab yaon kaya lamuran sin kakupuro. In kakupur biyasin sa kaula-ula lasun. Pabila yung pagkaun kabutangan si lasun di na makaun. Apabila yung pag-inom kabutangan na lasun di na mainom. Sa kalimangatuan. Naigman yung pagsukur. Nagkupo na yung atay nila. Nagkupo na yung pangdungog nila. Nagkupo na yung pangita nila. Labi pa rin halasun, ininom sin tao. Labi pa rin halasun, inkiaon sin tao. Labi pa rin halasun, in pangadatan sin tao. Wala piyag syukur pa Allah subhanahu wa ta'ala, piyag kupur, iwan piyag takabur. Tutuan yung biyay takato tanyo sinallahu subhanahu wa ta'ala. Hasuratun Nahl. Qala Allah ta'ala annu alayhi salam. Parman si mahasut si mahatinggi. Panabi pilihan. Kaya tatasan niya, impia tatasan sin Tuhan. Iwan simyakad kaniya. Sa haba-haba masa, sa taud-taud waktu, nagpasampay sin pag-agama. Tiyo-tiyo din meron. Kala Allah subhanahu wa ta'ala anhu, innahu kana abdan syakura. Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Giulal siya sin Tuhan. Bukun siya naggulal. Gulalan si mahasut si mahatinggi kaniya. Paman sin Allah. Innahu kana abdan syakura. Sa bunnal tuud. Inhinu alayhi salam, ipon na mo. Sa gawain siya yan. Fi kulli halin min al-ahwal. Ingkatan kahalan niya. Wala siya na lupa. Sinni'mat sin Allah Ta'ala. Piyag suko niya katandang. Dahil nga sabab yan, ingulalan kaniya, innahu kana abdan syakura. Ipon na mo, diajakahanin nikmat, diajakahanin kamumpaatan pabaran niya tudyo patuhan. Bukunin diajakahan niya, kamumpaatan cinta upatao. Sakawa, injajagahan niya. Original kamumpaatan. Daing hatuhan harap patao. Daing hadunya. Daing di hadunya sambil paadlaw ka na.
Ini kamumpaatan. Ang putag 2 tahon na. Ingkay nandi na misan umatuday ni. Dahil nga sa babiyantuan, magpinda-pinda yung kamumpaatan hinangon sintao. Ang paing kamumpaatan din Allah subhanahu wa ta'ala. Wala da na pindaingan, wala da na pindaing katantan, ingan ya kamumpaatan da. Manfaatun nasu fi hayati. Wa manfaatun nas fi mamati. Karayawan. Sin manusia kabuhi niya, iyan ugara na kanya sin Tuhan. Tiyo-tiyo bukong sa taod-taod. Ay ikaw mag-iyan tiyo-tiyo sa taod-taod. Sa babaumbay takato sin Allah Ta'ala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bang niyo usisyaon itungon. Inki ano gara kaniyo sin Tuhan? Amin pabaran mo sadya. Ay nako mag-itong sin pa anak mo, pabagay mo, pa siyo. Amin kay mo sadya. Amin tinapay sadya, nga kasibi si mong sambil pawiyahon, di mo na maitong. Magtataod pa yung tinapay. Yung tinapay na kaunang buhok na tinapay sadya. Nabiyahon Tuhan, ginisan na, tinapay lano, tinapay ang pukod, ginisan na yung tinapay, sa masarap da. Wala kaya pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala mga bihambanus nikmat. Mga tuan, Nabi, iwan simyakad kaniya, ingulalan kanila, innahu kana abdan syakura. Ingkatan nikmat dihil kaniya. Hinang niya sabab ipanumtum pa Tuhan. Kung hinang niya sabab ipag-abbo niya, ipag-arot niya. Sa kawa, piyagsukur niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Yadto imbay kato sinallahu ta'ala hanabi pilihan sa taud-taud masa tiyo-tiyo din miyakad kaniya. Sa wala liyaul, wala ihapos. Rabbi inni da'autu qawmi laylan wa nahara. Dumi ba nadlaw? Piyakay niya nagpasampay. Ting kabayaan sin Allah Ta'ala. Bangman mahinang sabab. Taikuran nila'y mangi, alupon nila'y marayaw. Falam yajiduhum du'ai illa pirara. Wala timayma. Gaman miyagoy. Amin wala na miyagoy minig. Ja'alu asabi'ahum pi ajanihim. Liapat intaingan nila, singgulamay nila nila. Simpad lima nila, liapat. Biada si miyagoy. Di mabaya imingat bang biadin yung pagsukur pa Tuhan. Di mabaya imingat bang biadin ni kaig di nga kakupon. Di mabaya imingat bang biadin ni kaig di nga katigid luman harap pakasawahan. Sumunod mga tuan. Kala Allah Ta'ala an Ibrahim alayhis salam. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Hanifan.
walam yaku minal musyrikin. Syakiran li'an'umih wajtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas salihin. Piaitaan kita niyo si mahasud si mahatinggi. Tungod kan Ibrahim alaihi salatu wassalam. In Ibrahim alaihi salatu wassalam kalasahan singkatan. Hi Muslim malasakan niya. Hi Yahudi, hi Nasara, hi Musyrikun malasakan niya. Labi aula, khususan kupparu Quraisy malasakan niya. Maita. Piagbantog nila ni Ibrahim alayhi salatu wassalam. Simbabantugan kabayaan nila. Sambil nakapamung sila, yakulun, nahnu ala dini Ibrahim. Pahruhum, nagbansag nila. Maita, amulong niya inagbangun simbaytul atik. Aming kabayaw. Ibrahim, a.s. Piagbantog sing Quraysh. Bang piagbantog sing Quraysh hadaman nila. Suway lawi kita ni magbantog. Qiblatul muslimin. Kiblat si mga muslimin. Paghadjian si mga muslimin. Bukon pagtuturisan, bukon pagpapattaan. Qiblatul muslimin. 5 marrat fil yawmi wa layla. Sambahyang nila fardu, sambahyang nila sunnah. Nah. Pag-uumrahan si mga muslimin. Pagtatawapan si mga muslimin. Yan mga tuan. Nauno. Amara Allah. Naraak sinallahu ta'ala in kahinapusan Nabi. Hinabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biittiba'i millati Ibrahim alaihi salam. Wattamassuk bi syari'ati. Turayan tuan. Firman sinallahu ta'ala. Summa awhayna ilaika an attabi millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Yan ugaraan wahi. Nagwahi na Allah subhanahu wa ta'ala panabi. Awhayna ilayka. Nagwahi kami kayo. Ya kau nabi hinapusan. Anittabi millata Ibrahim. Agara tuud. In agama sin Ibrahim a.s. Hanifan. Tudyo hasadyang kabayaan. Sinkyugdan niya. Uno yan. Harap hamuk na. Ila tauhid. Ila wahidil ahad. Ahadun ahad. Wama kana minal musyrikin. Sabihan Tuhan yarim pabaita sinallahu ta'ala. Inna Ibrahim
Sa bunal to ni Ibrahim alaihissalam, kana ummah. Isa-isa niya, ta'dilu ummah. Isa-isa niya, in comparison niya, ummah. Muallim. Naghindo siya. Imaman. Kanitan lillah. Piyagtaatan ng kabayaan sin Tuhan. Biadahan mga tuan, yung pagtay manghuranta niyo. Yung pagbakayan niyo. Pagtaatan na to, intuhan niyo iwan sin rasul niya. Ayaw sadya pagtaatan na to, induayan ka to taniyo. Uno yan tuan, ayaw na to sadya pagtaatan in napso na to. Ayaw na to sadya rulan in napso na to. Ayaw na to sadya kahagarunin ni karwa. Insyahwat na to. Maita. Apabila taniyo iyaga din duayad to, nasipog na kita niyo. Sipog kita niyo sin napso na to. Sipog kita niyo sin syahwat na to. Biya sin kasipog ha Yahudi van Nasara. Dahil nga sabihan ha suratul Fatiha, pangayoon na to patuhan. Ghairil maghdubi alayhim waladdallin. Tuhan nam. Bukun biya si mga sila yan. Yahudi van Nasara. Na. Kanitan lillah. Dua sifat na. Hanifan. Harap niya sadya papagtauhid. Miyaling siya rin nga kasirik. Biadahanin kita niyo mga tuhan sarum sa adlaw. Hatiap-tiap masa, hatiap-tiap waktu. Subay palingon taniyo, impangatud taniyo, impangdungog taniyo, impangatayan taniyo. Dahil nga kasirik. Dahil nga kakupur. Sabab kamaumuhan yung kakitaan tani, yung karungugan tani, yung dumagpak pajantong tani, yung kakupur. Manglarat. Di na magsyukur patuhanin tao sa magsyukur na panapso niya. Magsyukur na paingat niya. Magsyukur na pailmo niya. Nakalawin ilmo niya rin hakatan. Kaya lupahan yung pagsyukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tunayan tuhan. Na imbungas yung pag-iman, harap na tukmad to pabiyayta sin Allah ta'ala pa Ibrahim alaihissalam. Papagtauhid siya. Imaksud siyang pagtauhid. Wairun agarun mo kabayani siyo-siyo piya panjari. Ngan piya panjari, wairun agarun mo. Tunggal sadya, panagpapanjari. Allah subhanahu wa ta'ala. Bang naauning problema hantara si Manu si Hababaw Singgumi, in sabab niya yan. Matawad na iniagad nila. Minig na sila hakabayaan sinambuok. Miyadto na sila pakabayaan sin mataod. Amo yan mga to. In da'wal Islamiyah, bukun paglingukan ng gumi.
Hipabayta hamano siya kanabihan in Allah Ta'ala malas hamano siya. Na. Walam yaku minal musyrikin. Wala siya nakapaksirik. Hang sulag unun. Na hikaupat sipat doon kaniya. Syakiran li umi. Piyag syukur niya. In nikmat dihil kaniya sin Tuhan. Tiyo nagsyukur na siya. Way parimaratong piyagsyukur niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Masana to ini mga tuan. Biya na ni vanus nikmat dihil kato. Bang na to ini piyagsyukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Way lingog silumbay. Sabab beta sin Allah Ta'ala. Wala in syakartum la ajidannakum. Bang niyo piyag syukurin nikmat yan, ganapan pa kaniyo. Na wala piyag syukur, piyag kalo. Wa man yashkur, hisiw si magsyukur para mansin Tuhan, pa innama yashkuru li nafsi. In kamumpaatan yan, sin pagsyukur yan, harap da pabaran niya. Di magkagunanin Tuhan karayawan din kato. Kita ni magkagunahan karayawan din nga Tuhan, yadto yung karayawan na Tuhan katan, wala doon na pagkahinato. Wala doon na nakura na to. Wala doon na rayahan na to. Way, yadto katantan na nagpapanjari. Nasa kaling pangatud na to, yaw na harayahan na to. Yaw na hakanakuraan na to. Dahil nga sabi ang patiw magambul da. Patiw intaw magtuhuma. Tuhumahon sin babaeng banan niya, tuhumahon sin usugin asawa niya, tuhumahon sin maasin anak niya, tuhumahon katan na. Sabab, naiging pagsukur pa Tuhan. Naig man yung pagsukur pa Tuhan, way nakamumpaatan. Nauno ni Jumato. Magigil na, magjangki na. Way roon taw mabaya magigil. Way taw mabaya magjangki. Na may ta nakapagigili wagjangki. Daakon sila sin syaitan. Sabab amod tin duty sin syaitan. Iwaswisu fi sudurin nas. Sasatunin atay si manusia. Hisim manasat, dua syaitan. Hi syaitan din, amin di na to pagkakitaan, kita ning kikita. Iban, hi syaitan manusia. Mga tuan. Na, in Ibrahim alayhi salatu wassalam, yung kamatauran hinang niya, muna yung singuran na to. Sabab dia aksintuhan ni Nabi na to. Anittabi millata Ibrahimah. Agaratuud in agama sin Ibrahim. Kakahinang sin Ibrahim alayhi salatu wassalam. Nauno siya, syakiran li umi. Piagsukul niya pa Allah Ta'ala. In tiyo-tiyo. In mataud. Ianughara kaniya sin Allah Ta'ala. Piyag syukur niya. Kung niya piyagabbo. Bukon. Sa pima na sin pagsyukur,
piyakay niya pakabayaan sinallahu ta'ala. Syakiran li an'umi. Wala niya hiundong yung pagsuko niya pa to. Tuhan? Wala niya hiundong yung pagsuko niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sakali na baliskat. Matao din pagsuko sin tao pa tao din sin pagsuko pa Tuhan. Ang pamang di kumugdan magsukur pa Tuhan, di da kumugdan magsukur pa tao. Syakiran li an'umi. Piyagsukur niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Aun nagsusukur da siya. Uway magsukur da siya. May ta dumatong da. Ampay masanato ini maus kita niyo. Suweng kabayaan na to magsamabutang. Bang kabayaan na sinatay mo magtuy-tuyaon. Di manjari. Kaya nga sabihan magkakunahan kaw. Kasabar. Magkakunahan kaw pangandun. Na, uno pa mga tuwan imbet at kato, sipat sa rayaw-rayaw, yawn kan Ibrahim, pasinguran kato sin Allah Ta'ala, wajtabahu, pini siya sin Tuhan, Nabi Iban Rasul. Wahadahu ila siratim mustaqim, ampana siya dihilan atulan harap paran marayaw didto kita niyo. Biya dahanin pangayuntan wa suratul Fatiha. Ihdinas siratal mustaqim. Tunyuki kami, pandui kami, maun paran kabayaan mo. Nauning kabayaan sin Tuhan. Al-Islam. Bang Islam amo ng Quran, iban hadis. Kaya nga sabab yung mga tuwan, Abu Bakar Siddiq radiyallahu an huwa min ahlin mubashirin bil jannah. Lamud na siya rin ang mga kiyabayta. Al-mubashiruna bil jannah. Kakuyagan. Salta makuyag siya. Tausulwa. Abu Bakar. Aun pamung niya pabaran niya. Dua parakala. Piarungog niya haahli niya. Sebab subay ammalan sin kita ni wakabuhi. Aun ammalan sin jasad taniyo, aun ammalan sin walihan taniyo. Naunin pamung niya pabaran niya. Impamung niya pabaran niya, bangmayan siya karidaan sin Allah Ta'ala. Bangman madauhat niya inarida sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na unin hinangun ni ampan niya makawa. Inrida sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lamod na rin dito mga tuwan. Piyag suko niya pa Allah Subhanahu wa Ta'ala kata.
Kaya tuimbeta niya, pawaran niya, wang man siya karidaan da sinallahu subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab na niniamalan niya asibi dakula hikakuyag sinallahu ta'ala. Ini karwa, bang man siya kalasahan sim pagkahinya manusia. Turayan tuan. Dahil nga sabab yan, tiap-tiap adlaw in Abu Bakar Siddiq. Inlalag niya ka isa miskin. Inlalag niya ka isa barhajat. Inlalag niya nasasakit. Inlalag niya patay. Ingkataan na sabot yadto. Tabangun nem barhajat. Tabangun nem miskin. Bisitahon niya nasasakit. Sambahayangun na yung taon na wapat. Iwan makad siya pakubun. Naagad niya. Intanda na agad niya, nagulal na siya min ahlil jannah. Aturayan mga tuan. Abu Bakar Siddiq biada katu taura. Hinggulalan niya Siddiq. Na yan mga tuan. Na bangkitan niyo magkagunahan. Hisiw sila yan, tagnay na rin ka na Abu Bakar. Paupat sila. Iwan sin unum. Sabang po sila kata. In kaya baita, sinjunjungan tanyo alayhi salatu wassalam, kimuyagin Allah Ta'ala kan. Uno pa, imbita sinallahu ta'ala kan Ibrahim. Wahadahu ila siratim mustaqim. Hidayatan namu sila madto padaan mabuntun. Amuad to. Siya iban simyakad kami. Wa ataynahu fid dunya hasanah. Ang panamu pamansin Tuhan dihilan yanugharaan karayawan diha dunya. Karayawan diha dunya dihil sin Tuhan kan Ibrahim. Mataud mga tuan. In mataud yad to amo na yung kaunahan na to hamasa na to ini. Bang sadyam yad to kita ni upakarayawan. Yanughara sinallahu ta'ala. Kan Ibrahim, wa ataynahu fid dunya hasanah. Tihilan na mo siya karayawan diha dunya. Nauno niya mga sana. Kirihil kanya. Tatandasan kanya iwan sin anak niya. Inna Ibrahim wappa. In Ibrahim alayhi salatu wassalam kaya tunay niya kataan. Inbiyay ta sintuhan. Inda akan sintuhan kaya tunay niya. Pabaran niya, paasawa niya, paanak niya, pamaas niya. Naingkitan niyo bihaon. Ay nalong na to, di saan kasinguran, nabisila. Nahoon, inunahuna mo amuyad to. Saon tuan pagkakaran na to, amin ini. Himbay ta sinini. In pagkakaran na to, amin naraak maun katutan. Walakum
fi Rasulillahi uswatun hasanah. Insisinguran sing kamu yan doon kanin singuran. Bukon sila yaon. Bukon namin mga hansam yaon. Sa amin pinakahansam din nga mga hansam yaon. Nahitsiw yan. Kanabihan iban ka Rasulah. Ayaw sadya pasinguran ka to tanim pagnabi. Yung pagkaon, kaunon na to, pagkaon na bira. Na bukon na pagkaon na bingkiaon na to biyawon, bukon na pag-inom, iinuman sing kanabihan. Bukon na. Na ay kita niyo mainu-ino. Simbiya na yung problema, simbukon problema, sabab bukon kita niyo nagsukur patuhan. Wala taniyo piyagsukur patuhan, in anughara ka to taniyo, wala piyagsukur. Ampay ni Ibrahim, wa ataynahu fid dunya hasana. Inna Ibrahim wappa. Kaya rihil na mo kan Ibrahim, in karayawan diha dunya, pagubos, inda akan na mo. Iwan sinliangan na mo, parman sintuhan. Kaya tunay sin Ibrahim. Paanak niya, paasawa niya, paama niya, patawalom sing kauman niya, hapagbaubog niya pan nindog niya kasabundalan. Piyagangkupan siya sinta usunukon, kawas sa sintuhan. Way kawas sa tao. Kapag bayaan sintuhan hinang sintao, sagawa di kapag bayaan, di kapag mandahan sintao, ing kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Nalapasin katahan. Na, bang natuin niri tumtum unin bihay ni Ragbos. Way kita niyo nagsukur pa Tuhan. Sa nagsukur kita niyo paingat na to. Nagsukur kita niyo pa kapandayan na to. Inyad to katantaan, di tayo maunsin Allah Ta'ala. Intay maundasin Allah Ta'ala, pagsukur kabayaan niya. Biya sinasabutan niyo pangadian na kaunayad to, bang biya di inindagbos niya, yadto dito mga Tuhan. Na, wa ataynahu fid dunya hasanah. Dihilan na mo siya karayawan diha dunya. Magkakunahan kita niyo mga Tuhan. Biya sinahinang sin Ibrahim. Biya singkiya sandalan sin Ibrahim. Wala miyuga hatao. Na nagmabuka siya pa uno. Biadahani sabin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala day sabni wa hatao. Sa ingkya bukaan niya Allah subhanahu wa ta'ala. Wala day sab siya nagsukur pa tao. Sa impyag sukulan niya Allah ta'ala. Wala siya nanumtum hatao. Di kagunahan tumtumunin tao. Sa intiumtum niya Allah ta'ala. Kimugdan man siya nanumtum patuhan, timumtum dain tao kaniya. 5 sarain tao kaniya. Imangi kasuddahan kaniya, nabaliskat da. Tay manghud na mo kalasahan. Anakon na mo kalasahan. Tao hawla na mo kalasahan. Naturayan mga tuhan. Pagbalik nila pa Makkah. Sabab wala na siya bagmangi. Imuyum sadya siya pa Allah Ta'ala. Kaya mumung siya sing kampung niya. Tabban laka alihaja jama'tana. Kangingi, kawamuhati ang piyagpunan mo ka mo, umamita kawihan. Ay ra siya nagkaiba-kaiba. Sabab aon na si masambag. Siya naraak sadya. Nasambil pa wiyaw. Tabbat yada abi lahabi watab. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa amra'atahu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Tuhanin sa sambakan sila.
wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas salihin. Mga tuan, tay kuran na tuwing dunya. Nang labay-labay sa jakitan niyo. Nang hapit-hapit sa jakitan niyo ring dunya, aon sa hapitun na to. Murah-murahan mga tuan. Madawhat tanyo yung kabayaan sintuhan ka to ipakawa. Ayaw kita nyo imibog singkita na turya dunya. Di ang makaibog. Sa kawaim makaibog. Amin biyayta sin Allah Ta'ala. Panabiniya. Biyayta sin Nabi Kato. Ma la aynun ra'at. Wala udunun sami'at. Wala khatara ala kalbi basar. Ala wahwal janna ya ibadallah. Inyad to mga tuhan. Amo na yung pagsadyahan sin Allah Ta'ala. Hamanga sila nagtuyo, nagsacrifice, tiyo-tiyo. Sandalan nila yung sa sandalan. Tiyangkisan nila yung piyatangkisan. Similong sila hasisilungan kabayaan sintuhan. Timapuk sila hatatapukan kabayaan sintuhan. Kaya nga sabiad to mga tuhan na murah-murahan. Ipanghinduan na to, bang mayan kita niyo makalamod. Hamanga sila. Amin biyayta kato sin Allah Ta'ala. Wa man yuti'illaha wa rasulah. Faulaika ma'alladhina an'ama Allahu alayhim. Minan nabiyyin. Was-siddiqin. Was-suhada. Was-salihin. Wa hasuna ulaika rafika. Lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kakuyakan dunya, iwan kakuyakan adlaw akhirat. Ampay mga silat, tuba siya sa patuhan, halipulo magtuhan. Na yadto biyata sin Allah Ta'ala, la busra yawma idin lil mujrimin. Way kakuyakan, way tumabang kanila, way kakuyakan nila rin diya dunya, labi awlaway ra kakuyakan nila adlaw kana-kana. Tungod pa mga sila. Kriminal sila pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasabab, di sila manuntum patuhan, di sila magsyukur pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tub-tub na hajarid to, mga anak kapo na muhatiranan, murah-murahan. Anog haraan kita niyo sin Allah Ta'ala. Kumugdan kita niyo, manuntum kaniya. Salta kugdan yung pagsyukur na to kaniya. Salta bangmayan kita niyo. Makadawhat. Simbunga simpag-iman, pagsyukur pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nas'alallah Subhanahu wa Ta'ala at-tawfiq was-sadad wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana minal faizina wal maqbulina fid dunya wal akhirah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wajidna fahman wa ilma ya Allah innaka anta allamul ghuyub. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala khairi khalqika nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.